سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطب القروح، ويبرأ جروح الكسير الجريح، وينشط ذاك السقيم العليل، وقد كان بالسقم دهرا طريق. تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح. Hurmatlı mo'min musulmon bir tuğandar, alhamdulillah üstübüzge en berekeli bardık aylardın sultanı bolgan, күнөлөр keçirile turgan, Allah'ın rahmeti cevap turgan, tozoktan azat kılına turgan ulu ay Ramazan ayı kirip kelip ötат. Mına Saudiya Arabistanı menen dagın mamuleler jakşı oňolup kaldı. Özüňizlerge malum, hazır şul günde her bir üyden dezektele bola beret, balkim iki üyden bir adam umrada jüret. Hazır şul günde Kırgızstan'dan emes, Jallavat oblustan ele 180'den aşık adam umra kılıp jüretken. Şu Arap tuğandarыбыз, musulman bir tuğandarыбыз, mamleket, mana bu yerde жазылып turgan nersege itibar kılsaňar, şul Ramazanda adamlar sağırlıktan, iftarlıktan Kırgızstandagı musulman tuğandarыбыз kıynalıp kalbasın dep şul sizlerge jardam jönöttü. Bu yerdeki musulman bir tuğandarыбыз orozo karmasa, ertemenen sağırlık kılsa, keçkurun iftarlık kılsa, anan bir bütün ümmetke bir dua kılsa, bizdin hakkımızga dua kılsa dep şu nerselerdi sizlerge jönöttü. Bergen narsalar yine de Allah razı olsun. Amin. Kim bergen bolsa hem bereket versin. Amin. Hammalarga bala chaqasini rahatini ko'rsin. Amin. Yana yeri yana kichiklarga o'ynab kul yetaylik. Amin. Ro'zalarga. Amin. Xudo xolasa inshaalloh. Rahmat. Tengenleri sağ olsun, bala çakalarını olsun, zamanı olsun, Amin. bala çaka olsun, selamat oynatılıp tuğan durup bala çaka yeli tutmayatın. Kırgızistan'da daima yaxşılık günler var. Amin. Kulağı buksun, közü körbesin, yaxşılık olsun, yamanında tınç olayım. Allahu Ekber. Şu rızkını bervattan şu Arap tuğandarına ömürleri uzun olsun. Daima şunday verişte Allah Teala ortalarına nasip kılsın. Kumandarı salamat yüzleri garip olsun. Allah Teala nasip kılsın. Özünüzün el yurtunuzga, zamanınızga, tınçlıkta Allah Teala nasip kılıp
Kolunda çok durga verip durgan, horoz ayında verip durgan, kulotun cayları cennetten bolup yatkan yeri caylı olup Allahu Ekber. الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء